Sada je potrebno da mi dobijemo tu našu ukupnu, odnosno krajnju ocenu. Kako ću je dobiti? Ja imam značajnost svakog kriterijuma u odnosu na svaki i značajnost svake alternative u odnosu na svaki kriterijum. Pa ja sada hoću ovu moju ocenu, ukupnu ocenu za kupovinu opreme. Pa hajde da vidimo koliki je moj ponder, odnosno kolika je moja ocena za troškove. Moja ocena za troškove, evo je, iznosi 0,61. Ocenu za troškove ću množiti sa tim koliko je kupovina opreme značajna u odnosu na trošak. Koliko je meni kupovina opreme značajna u odnosu na trošak? Kupovina opreme značajna u odnosu na trošak, evo je upravo ovdje, 0,29. Zatim ću na to dodati. Hajde da vidimo sljedeće. Koliko je meni ponder za značajnost restriktivnih klauzula? 0,1196. Njega ću množiti sa time koliko je meni značajna ova moja kupovina opreme u odnosu na restriktivne klauzule. Kupovina opreme u odnosu na restriktivne klauzule je upravo ovdje i ona iznosi 0,20625. I na to je samo potrebno dodati za investicijnu sposobnost, ponder, hoću da pomnožim sa ocenom koliko je meni zapravo značajna kupovina opreme u odnosu na investicijnu sposobnost, a to je 0,16725. Kada to saberem, dobit ću koliki je moj značaj zapravo celokupne kupovine opreme, odnosno na sve kriterijume. Sada to sve isto hoću da odradim i za kupovinu licenci. Pa hajmo da pogledamo. Ove vrijednosti se zapravo neće menjati. Uzimam značaj troškova i množim sa time koliko je meni kupovina licenci značajna u odnosu na troškove, pa restriktivne klauzule značaj množim sa onim što sam dobila u kupovina licenci, znači kupovina licenci u odnosu na restriktivne klauzule i na to dodajem investicijnu sposobnost kada pomnožim koliko je meni značaj kupovina licenci u odnosu na investicijnu sposobnost. Dobro. Sljedeće što je potrebno da izračunamo jesu još ove dve ocene. Sada hoću sve to isto da izračunam i za ključ u ruke. Pa hajmo, uzimamo troškove, pa tražimo u normalizovanoj matrici poređenja za troškove, evo je, pa na to uzimamo restriktivne klauzule koliko su značajne, pa idemo u tamo gdje sam poredila alternative u odnosu na restriktivne klauzule i gledam za ključ u ruke. Pardon, samo to je potrebno pomnožiti. Samo da vidimo. Tako je, to je, sada ovo ćemo ponoviti da nam ne bi bilo greške. Uzet ćemo troškove i množit ćemo sada samo da bacimo pogled koliko je ovdje, pošto sam ja trenutno ovo pogrešila, samo da vidimo koliko iznosi, evo sva sreća pa sam ih ovdje ispisala, ključ u ruke je 0,47. Tako je. Pa sad hajde da računamo za ključ u ruke. Ovo ćemo izbrisati i izračunat ćemo ponovo. Tamo ćemo i ponoviti još jednom. Uzimamo troškove, množimo sa značajnošću ključa u ruke, odnosno na troškove. Zatim, uzimamo restriktivne klauzule, množimo sa značajnošću ključ u ruke, odnosno na restriktivne klauzule i uzimamo investicijnu sposobnost i množimo sa onim što smo dobili u tabelici za investicijnu sposobnost.
To je naša značajnost ovog ključ u ruke i samo je potrebno sve to isto izračunati za posljednju. Ova tri kriterijuma se nikad neće mijenjati, samo ću množiti sa vrednošću koju sam dobila za zajedničko ulaganje u tablici troškova, zatim za restriktivne klauzule u tablici što sam dobila za restriktivne klauzule. Pardon, da li sam ja to ponovo da, tako je. Dobro. Ponovit ćemo još jednom ovo sve. Pardon, ja stvarno izvinjavam. Hajmo. Sad ćemo malo to i ubrzati i pomnožiti za zajedničko ulaganja, zatim uzeti ovo i pomnožiti za zajednička ulaganja i na to sve dodati za investicijnu sposobnost i pomnožiti ono što smo dobili u tablici za zajednička ulaganja. Ajde, ovako ćemo puta za investicijnu sposobnost, jel tako? Koju nisam selektovala, eto ga. I to je to što ćemo dobiti. Također nam je potreban krajnji poredak tema. Pa hajde da vidimo koja tema nam je zapravo najznačajnija u odnosu na sve kriterijuma kad smo sabrali u odnosu na sve teme. Pa meni najznačajnija ključ u ruke, zatim sljedeća tema mi je kupovina opreme, nakon nje tu su kupovina licenci, a kao posljednja se pojavila kao zajednička ulaganja. Tako da sam zapravo ja dobila moje posljednje poređenje i zapravo ove vrijednosti koje smo dobili ovdje, to se naziva kompozitno normativni vektor. Dobila sam poredak tema na posljednjem nivou i vidim da mi je na posljednjem nivou najznačajnija tema ključ u ruke, pa tako da ćemo reći da je najbolje odabrati alternativu ključ u ruke. I to bi bio naš neki verbalni opis onoga što smo mi izračunali i to je to što trebamo da odradimo u ovom zadatku.